MLA ka 7 Amlaram constituency mala akamen rumboy ubadai u Chief Advisor ka Sarkar Jila mentakala si ublay laipo tarik unai lor arhaja arpsa ula play ya umaw nong rem jong ka building bathamai ka school Pedeng Karong Government LP School West Jaintia Hills District. Ya kani ka school latay haka jinglun kaba saw pusaw lang Kandai punyaw hajar saw spa saw pratingka limba ka jingrap pisa na katanat puli puthi kabahap apo Mission Education Phase 2. Kajingyo ya kaning ka school building thamai kadai limba ka jing tray shitam jong wahe ashnang umake po ashna ubala pensngo shaw MLA ya ka jingdan kam jong ki kampen roy hapo kashnang kathaw laong ru haus nam arja khat pra kashnang kalayo e kasurang babha kabapanya so hado amlaram bat lemba kane ka surang kalay rap shika day e yaki nong shong shnang hakayat ka yeng na pedeng ki live kandai telig school ki badan hapo ka than amlaram kani ka school hapdeng karong kalayo karpang ya kani ka scheme bat kalalong ka jingmentoy ka bakraw e hakalyang ka jing ai jingnang jingsta yaki khana school ya ka jinga lang hakani ka sngi lapanya da wahi ashnang ka preng karong make poshna layo ru ka jingkran priang na uma Silver Star Sumer head teacher ha ka jingdan lang uma si lamen SDSEO amlaram DI ma lamdi box Sumer X MDC ki khana school ki nahikai na lor ki weide Initiative of Bengarang Community School by Sri Lakshman Rumbul, Bakalam A, in presence of H. Comfort Star Lamin, in charge of this Amrem, the Kamil LC Malim, and SBU Amrem, the common portion version of Bengarang and 30th of September 2024, sanctioned among South Saulak, like Nyojar, South Park, South Ukra, under the Mission Education Phase 2. Oblesh bun kadai school kadai mantaras ki laple. Long ki bado jingkerman. Wadang ba o ngimla o kemau bakasap ka ba ay blake berang napi. Tan mapi bapila pam saindor len ba ka jingirap. Jom kinong hikay jom kiramba bajom kiwek. Wat pensep ya kasap ka jompi. Kasarkar menta lemba ka skill development jong ka shibet lagi det kene program hangne tumbak dai phawut chemistry kinong train mystery ngin sam yagitia balde pentumit ilade ngin tiyo balade ngin sam yagitia jong ki po blog hapo yeng office video kasarkar ka play nakawe ka por ka island Kailan balik training, ya kiwip kijai kam, nado kikam shed, badang ini kita belajar, nila ay certificate yang balana, ter, kasar ka kalau pensiun ke self help group, santli ke self group kita nangne, dagi problem kasar ka kalau ay, jara, yaki, makin sen, yaki kam lajong, dem tak tahu ngide bentrish tam. Kajing nang disak berengkam papinla bentre kadai kajaka ni kadai kepala kerku lagi belai kebadon ibon dijaka jrokai perthei mar kemau kajwa jang kaji jing jrokai perthei kijaka jrokai perthei tin long ki piangja jongi ladang ye trelang ki borshnong ki trai jaka bat larang inang mantene pensa ya kamarian kamau bangi de mantene pensa ya kamarian kiksa jam lempung hangte jibe itnat kaji ajab nangne sete jibe itnat tirter dia tak tahu ngimde balong iknam samla ke bado jingkermen bat kowe ke berangkam galong ba habab pule kot wat pele jimbut tang haba pule pelai ro kumno penyarap ya ki kebe ki keba o sansar o dai we
na like tang galade yade amda no heiro wanu pleiro uang ya obey rap ya gitu gibairap galade yade anam dan manaw no bala kajing trace tom gajong pi kaji atli jong pi posner snok pen karon kadi kata kabanirat ya pi kipon ginong mikman mata kilay kelen ka kajaka ban panpao makikwa pangkala ngaong pangkelaswa kum nawa penroy yang imlang sama ni ngilong ng mikmat ngimpa balay perta sawe syar tengiwan perta hapok si jongi kumno bangin yo ya karagapang baro gibru yaot ya tay kasurok na amrem siya preng sikap ngala ngakwa ban ang ipi katu kasurok haka si protrik ubnay akas ubnay September lalip sang siyamnya ka haka suruklut kita gini ginong mikma harus nem nilayo kasurok hapo amladhur hatang buli surok dan sikap surok darang surok amlanay surok muput surok dem tring gide ginong mikmat ibapek ya kakiya kasyan nilayo egi school hapo pamtubo nilayo ya ka school hapo darang hapo padu terte nilayo ya ka yung school hapo trangblang hapo primary school nilayo bantay ya ka dispensary hapo ayurvedic dispensary hapo trangblang bat hapo nombre kita gini ginong mikmat ban supende yo padba ngikwa ban kred dakikam nawanang ne ban kred dakikam kumba ubabu ulaong mene banga wanang ne nado bangalong nom likmat niwan play yang upper primary jong pi ngitlayo yang surok layo umbam ni layo yang communication layo yang school layo ya ka subsentar jong pi hoy lang bon gibagin ka nin sa trekam repiro pilan peke kunaw mano ue iba trekam na benta kajingpit kajingbiang kajampi tangata